Ola benadai ren kawewen atau ren petakan rawa dan masani. Menya yasata megapanyang. Menya yasata megapanyang. Ren pu pang senang bukan tanya di laut Asia kriau. Rejeki kriau. Daniel ira laut Asia kriau, rejeki kriau, bekosaya. Mengeter ren Israel kan memelar pangpurang maurta. Ege ban perperen ki mor soduk. Oge ban lokolong ki kanamenek potopot. Mie yasata kukutong kitail. Yasata melar Christ kan memoriam Christ kan. Melar ong Israel. Yasata ong Israel. Memela likin Christ. Israel memela nanti parail kan. Remenya yasata memang try banyang. Katakin mata aku kutong sarawi kang koros try banyang yasata memur mebalan ki mau so jungkan. Kita nanu tan lukur lang marang kaun Jesus Christ o kasubangin na dal mo dal memoriong ni ibig try banyang ki yas en Israel. Me solang rai mela ren Christ kan o rai memor kan. Menta magtail pil kalikaw me yasata riau mia apu tanah bang yawi. Oh yasata bukat esus bang yawi ipar ansau tekis koros banyak sudah so. Mia yasatan irai memelaran Christ memoriam Christ kan mobil mia yasatan irai memelaran sedang katinggan. Imek dah mengkelang. Imek dah mengkelang nan masunin kota mereka sedang kecil. Mepit yasata keyewet. Yasata keyewet. Bangsa sulong tanang bukan tersulung keyeu laut payu dari seksilu dari sekisu. Okorin keyeu laut isek demau dari lima sekeu dari lima seksilu. Dan yas keyeu membangun yawiyat Christ pan kerto o eker sabul megau. Yas keyeu wet. Ayas kerja membangun yawi abang purto yang angkat sabul megau. Mereka panggilan ada orang wat-watin mensengen rawat. Nan tersulung yak kayo laut payu dari seksilu kutlele sekisu kusaya riat ko sebang kemarin esela melel tuan Israel kan memelar pokmaiden ter kin isin suet tuan Israel kan mesote ar borbor bagi anso solang anso residu wek me bami yas setan rai me solang kan bami residu wek ya me pol kusiaran Emen reneselat melel tuan Israel kan memelar, Israel enter kin hisin suet tuan Israel kan mesuda ar kubor-kubor. Esok payo ko saya, Israel kami lele me Jesus ketin pula o yesuta, Israel pil kami lele me kot pang ketin kopureta, Jesus yang aki Israel kan memela nan ar poson Jesus. Okay nan kau tiar laut esok tuau dari esok payo. Kau yang try menian semua kelas bang purto sang nan lang, bang purto kau ti mau ni bang yaw na Armageddon, Israel soalnya pepuk lakan panyangi purto, may watek nan bukan kau tiada laut isek tu orang isek payu, isek lima ko siya yet sabol men kau no patak me sepetak yang kumail, Israel kan me pan memor ni ran me kau no pan ketito, Israel sudah pan tiang lamon Israel kan me melawogi. Israel memelarkan pan, yang setang muri Israel memorkan ampan, kiwak lau pak Israel. Pengilan ruwes yau pang wiyawi, yang ingilan donlang lapa-lapa men, pengilan sabun men kot sawi pang pepeito eri, pen kauno ampang ketitosan nanlang, Israel kan memelar na narposon Christ repan, yang setang mas lang. Israel kan memelar ren solang memelar ren Christ kan, Israel ban yang setang mas. Justru kasi koros memelar ren Christ. Kasi Israel kan memelar ren Christ kan ban yang setang mas. Solang ban yang setang mas. Amur kita koros. Amur kita koros mememor ni anso ampan patuang Israel o yang pagpagtala pon tapangkan. Puan tuang kau no nan muewe o ituan metataipan yang kau no kukularin. Kailangan yas kayo wet di kerasa bang keto o aleh sabul mekan kerasa pansuk di pun sambawet. Imenan irajuk suku sayang kita.
Amur sa koros memor ni ansua ampam pateng raya lo yang pak tala pon tapangkan pon tuang kau no nan wewe. Kau ne bang ketu uti nan wewe ya koros ampan deker koros abu mengan raya bang telah tuangi. Esir bang sok di pon sambawet. Ya ias ke yomet. Ya bang ketu ale sabun mesolengkan. Dan Corinthians bukan Korint kayo laut isa klimau. Iradik limay sa kayo, pipataki yung katail. Limay sa kayo siya, kumail rong patak iriruwet. Kating tayo kuruspan, mela apo tayo kuruspan, kiwaklaan sa wote. Dan Tesalonik ko siya, may melarang Christ kan, may bayan sa Damas, ay rin may memorkan, rabang nito, kiwakla. Ni marap tayo, ni anso may kaim sa klan sa uwi pa ang bebuk, Peningilan suyo memelarakan amban yang sedang mur meslar kak mela aktai kurus amban kiwakla. Ya. Memelarakan pan yang sedang mur meslar kak mela aktai kurus pan kiwakla. Soalnya mememurkan pan kiwakla nan war lang me Kristus kita sanan susu. Tu debil war me rami memelarakan pan yas kita. Pemepan merpeseng udan pan kiwakla ni song meslar kak merpeseng ye Waren utuk me ye merpeseng tabang kiwaklan ang war me so sudakak merpeseng. Ye war me Kristus kita nan so mo. O me pan mela utang bang kiwaklan ni song me sular kak mela. Koros bang yang yas kiyawet mela sul bang kak pleu sa Israel. So de mela bang kak kaitong Israel. Perbewet yer mela. Me bukat Lao pan poita o me pan merpeseng pan kiwaklam ni mesoto merpeseng pan merpeseng masinin puk sarawi am pan pil poita mela komumular umor pewetier unsek klang nian so me Christ pan keto Lucas sabi me kami melarang Christ kan mas me memorkan rai me pan yang bias kayawat mela sulamang kakla Selabangkak lelrail. Soalnya meban kemudian mui apal me Christ masa ni dan bukan maturi sekpayo. Rapan kemudian meban yang kemudian mui apalo. Sudah yang lain itu war me larang Christ kan yas kita rapan itu nang war rail rail bangkak pleu mela. Puksaro masa ni me marapa melani sumpar. Buki remelani rail bulu-bulu. Kalau atalan wewe ki, kairaktin masinin kot. Koros mayang buklan, solang kan, mayang buklan di kerasa bang keto. Eker sabul mekan, mela sul bangkak lelrai. Pukmal te watak puksaraw yun ta. Tuan po, enta merpa mela, niray sumpare buki. Iray mi bang kamulan na mo ya palum mo. Iray bangkap leu mela. Koros mayang bukla, sulabang mela sul bangkak lelrai. Kowe mela ya manaman en peweti ya teten meninggal. Sola mela pangkak delong. Sapon men kota kami yang ya sudah keyuwet. Iba kata dan nanan tiang dan yang ya keyuwet. Ini nen karan maingku. Tama puksaroi kop meban kasi yung time miyan ni munran. Ini nen wiyaw nan sambaram bukat. Lek laut wiyawu, volcano kan wiyawu, rering sap kan wiyawu, mawun wiyawu, tontor sang mas. Maka jom mimian ni munrano kerniang, yas kewut pawiyawu. Dan anak dah korusin yang, dan anak dah nur melil yang kot, kapwa yang dah lamasin, wabang ketutu de liprap menibung, jadi mahu lagi. Nilibirap na akin parak ni matay ka nipong tayo sirugin. Siya o hindi okay pongat libirap ang partiban. Ano ba ta? So, kasirugin siya at libirap ang paragu. Dimensyon kabirtami ako sa lamin na mo. Tuwa Christ sa pamurto. Tayo sirugin na siya. Aso tapang kursang. Imagtanan ng talong yata mas-masan. Pepet mas-masan. Awi-awi. Pagkatipan miss. Pagkatipan sutuyang.
Ni Christ bang tempur tu nanti sapul mekan. Nang kau dia raut riese kritik limau sia. Met pai melal iralkan mi paniang ya setak ke yuwet. Nama mi ya setak ke yu, me ya setak ke riau. Met pai melal iralkan mi paniang ya setak ke yuwet. Melak ke riau selar an ki manaman po rail. Selar melak ke long rail. Orapan wiala samuroen ko to Christ. Orapan yang kawan eren par kito. Watak mabuk sarap bagambil buwe ki. Par kit wat Christ bangket to. Ni abang kau di maun me wiyaw na Armageddon. Nan Israel. Abang kau ta sa government pun samba wet nan Jerusalem kap Jerusalem in sam demi pun samba rawet. O a government ba mimigi reregi sombar kit. Imo eko siya orepan yang kakaon erein par kito. Isman yang kakaon erein par kito. Irai me yang bebukla niya sa takayuwet niya bang katimpuro to. Kau din mawino o kawata sa pamumut sa government pun samba erein par kit. Inan par kit wet me katide merin ko sa yang time me. Layon kan ba mimilman man merin ganggan leman. Jadi si babe resepang kak tau kira. Weu mo ikap met. Tarkit me Christ bang kaum kita samba. Sinseri kan bang betul sini poren senengkan sih bang kak yang rai mewut. Ya i parkit met. Par me Christ ban ketin kaunta kauta sabu me government to kaun ki samba. Pekenter wata ko wata iremenda. Bayangi kawan parkit ya kabanda. Parkit te. Ida memang abang pot koko lade. Hey, pemirin parkit wet. Amban. Katikan ya sudah kerja ambang uyawi. Nang korin kayo raw jesek limau irejuk jesek puno lalu irejuk jesek ko saya. Pemame melarakan sodepan ya sudah eri Christ bi sudah ketinya sudah. Omak Christ sudah ketinya sudah eri sudah katapen amal poson. Mobil kumail mimi tenan tiba mail kami. Met kasih yang kami hutan ya sudah gogo tu. Kita banyak sudah. Ime kerja pun memelarkan sudah pan ya sudah eri Christ bi sudah ketinya sudah. Ime yang dari kopor-koporin meur sudah dari kiri-kiri kas-kasih ya sudah wet. Christ ketinya sudah. O makrai sudah ketinya sudah eri sudah kata nama poson mobil kumail mimi tenan dipomailkan. Met pilpan wewe kime irailakan memelar o poson Christ relekta klar. Maya sudah mau yawi. Ma atai kubur ki Christ toko-toko ete atai mauren sambawet. Eri kita paisuat sang armas koros ni samba. Mai jada ko borbo miren Christ nya dama mor. Kini kita paisuat sang armas koros ni samba. Apiet memelelen. Christ keting yasata sange me melar kan karata eketing yala trepin kilele ni Israel kan me melar tuanar pa yasata Christ ni yasata ya trepin kilel me kitrai pa yang bi yasata Christ me trepin yasata dan bukan wayo sa first fruits i me trepin yasata Kasih yang terakhir mememorkan apa memor yang ini, kasih yang terakhir utang dalam lagi kupor-kupor, mereka bayang ya sudah, uran. Diam kan mimi seli kaget met itu mereka bayang ya sudah tu, kasih met itu ya sudah, kasih met itu tulul, kanan met itu, kasih palu dan apa yang irawat. Tuan war mek dabang yaski jasan nan susu dabang kiwek lan lole. Esan selong tanan Pilipai lau silu recreation keu.
Ako siya, epan kacin kaulian ta paluray luwatakan me kak mela ong nim paluar me rasong kalabelingan. Ya kalabelingan ng Christ. Yai war me yas kita nan susu. War lang ni patung me patungan. War lang. Imek tayo yang ale yung trial. Warot me Christ kita. Yang mun son warot. Kakalu party. Macam mana sumi wan paron kau reminan pereu lock por masuk we rai unang bungarai. Tamai aku tu tahu ke pega. Eban obil mararan. Wen mararan. Rampukat I marara me kayo mararan da the speed of light. Dengan tinggi de, dengan marain, I me kayo marara. Marara sang dengan ngilingingil, marara sang ngil, speed of sound. Awar langwat marara sang dengan tinggi. Huwag makabanin ta. Imen kola away rawat bukan karena sebayu. Imen kola away rawat tu kami away. Iwan mararan warwat. So mekot me warwat pansu tu kagong. War lang me Christ as kita nan susu. I me abang kiyong try me bayang yesta kayu. O bayang kiwak lang nang warwat tuang kau nan wewe. Ya sedang keriau, panjang selong janang bukan kau tiar laut risik kau lalu risik limau. Ya sedang kata iku met maingku. Ya sedang kata ikan deep. Punya semula aku dengan Christ, ipsapala kasuhin ng trial mode. So the deep you, quote pan. Mangi damasa ni trial. Pag poson magdalaan keren kau Jesus Christ, karya nga tipatay koro sa solar. Rai put the snow nang buksaru ko siya. Ya sedang karyawat, ya sedang katik pen deep. Me yang tayo ya me intang Christ to find that. Deep kan chorus mo tayo na tayo more. Abang we ending deep, we katik pen deep kat pound down we ran. Nan kau dia bukan revelation dari laut Isyak limau, Isyak ulili Isyak limau siya. Iap kilangatan lapalan mall puti-puti o imekin kat-kat pawe sambao nanlang tangasango so demi mun silangi. Ya sedang karyawat pangwiyawiyat. Ya sedang katikin diput. Pangwiyamu din sombarkit. Sumurin sombarkit may krasman kang kita sa pumungot sa government pun samba. Ya sedang kerja ang bangu yawi. Ya sedang railkan. Maksudnya maksudnya kasih yang keras na rail maur ni rawi me maur. Kusian ni kapan me. Kita pa me tu me kapan ko tu san saluran salu korus kapan yang ya sedang kerja wot so. Karena nega nip sa pala ko me maur ki maur in Christ. Ite. Baka bilib sa pala ada kapsul me maur ki maur in Christ sudah me ko bangu yayong. So ang pataka man tama ke. Maka kumula, itu kami langsung bertahu. Bubuk sarwa masih mereka pulanan ada maurin mas, tu. Hari, wamperan son mereka tak kasan sel bukat mewiya ngebon tak Patmos. Ia kelang tak lapalang mall pote-pote o imekin ket pawe sambao nanleng tangasango sodem ye mon silangi. Katik lapalap yumet. Iapil kilang atame melarakan, melapalapo metukitingkan, tuen umon molo. So tar mas memang pitsang, katikin tipot memang wiyawi. Pung ka na rin papakpasang o pilew puk papakpasang. Yay bukan mememorkan. Nah, eso rin tame. Bukan mememorkan tu memang papakpasang tane. Pung kan, mia pung kay memang papakpasang. Abu mesan sa long trial, puk niray me. Maulakan. Amin yang puk memang yang papakpasang. Ikami memang puk sarawi.
Pagkosunod kot koros sansalong sanan sa puwe mabu. O wasa magdai ko wala kosunod man pataki yung tanan nana puksarawi. So tali Bilibi zon tip tamang dawi ata ban sa salsan ng puksarawi. Ikamil me puksarawi ba yang bapak peseng. Iabil kan ta me melara kan me lapa-lapa o me tingkan tuan na rumon malo pung kan dari bapak peseng o bileu pu o bileu pu papak peseng. Yai bukan me memorgan. Me melara kan eri pakating kita mekan me inting ng pugo tuan na wiwiyakan. Rawat ma emen pangkolao Perap, banding din ang buko. Nan April, isek wano, rekit resek silu, kukula ko perap, wasat. Clock, tayo mo rin sa was. Pisidik, siyang corresponding di. Matawari kapeta may melarakan, melaw wasa mela, melarakan pil, kapeta may melarakan, may rakolokol, iray koros, eripat pakatekita, tuanar huwiakan. Koros ni bisolong na nangsit, ngarmas klara bagi su dia rabam diang wuik tasan nangsit tu. Ya wasa mela tane. Matawari kapeta melarakan mela wasa mela melarakan pil kapeta. Ya wasa mela. Koros ni mela ligin Christ, rai kutlan sel dia nang polago. Ada nang purgatori. Sudah wasakis nan puksaro masin mi wasakis lang purgatori. Magdapa ko lata yung loli ata pininga ko to ye papay no ye kapag pangtala kaya wiwawai isang utaw sote. Puksaro masin yung dami sote mi ramas kakpanta mauro na mi naramas turo. Itan mo kaya kamulan sa dami mauro. Pero koros mi lalikin Christ regular seldiang nang polo ko awi katekut. Koros mi lalikin Christ. Koros mi mela yang Christ mela me kasumuya kreasyon na ray mo, ray mela, ray ban. Kisadasan na ray susugan. A koros me susute, morgi mo rin Christ, ray mela. Ray ko la psildiang nan wasa merenda nan palago. Ray lao yawi katekwet. Muri mela wasa me melarakan a pisikentilanan len ksinyeyo, len ksinyeyo ye karyawan mela. Muri mela wasami melarkan na pisikin tila ng lengsin yeyo. Lengsin yeyo ye karyawan mela. Mela kayo mini baluar. Mela karyaw mini balingen. Asal bawa kami, dalam beliau mela bisulah kamu saya. Ia semua dalam lektek lanan lengsin yeyo tay memor sautu. Sudah pandemi. Mela baluar day mela tay. Pusar masing magday merlak, dahil lak ken wasa. Amelang balingen, puyan sung tema melaw dahil mela dikin Christ kan, raman lektek dan yang sendiri dan tuan pun revelation aku siya yang dahil. So kakak tengah mela tu depan luar mereka melaw sila ken wasa kapan balingen ni mun bang kau turun lasang kot, o lektek lanan yang sendiri. Ko memor rain am pan uye memor uye lok nan leng sinyeyo armas kinta mo ko suga kitik isik sabul mekan lekam to lul mie lembakan kot mesa long tani lobo mie yang in kot imenan nei ibangkan kela watak rejigi seklimang ngai watak ire kan muri memen memare sote inting nampukan memorkan yang ambil yang pisikin telanan leng siniyo. Memang ete sote sansal tanam bukan memorgan yang lektek telanan leng siniyo. Puksara masa nimet ma armas bandang ma kosus kaki suku webagongu mie limbakan kod bil mie yang kod mangko. Yang kod masa long tanan leng siniyo. Nan bukan kau dia adalah resek lima makosia. Memang mengarah suatu yang inting nan bukan memorkan. Yang ambil yang bisikin dilanan len sinyeyo. Nan Yohanes kayo adalah seluruh redikasi kosia.
Yei me kasita wak pasangin sabol men kotakan o serien tepelakan. Lang. Memen me sote wiyata me pung tepil sote pakongye rie kategori sabol men kot. Okay? Melan me kot me kapagata aramas korus. Entron sampa. Kot makating kapagata aramas korus. Ekay wiya sabol me, ekay silu wiya sabol me. Nesa salong tanan, iwanis kayo laut silu, rejukasyak. Makusaya, yei me kasalita wak pasangin sabol men kotakan o serien tepelakan. Ang yang kot mibon den setan nasirikan. Awi ni atrawi memore kan nama yang kecai bukan yang kotore. Nak jadi bang kotore kecai mela, kecai bayang kecai yang setan kecai mela, kecai bayang mun molang katikut. Memen mesote wiata mebung, tapi sote bagong rie, ada gini sabul men god. Ya katakan, itu ya riom mekma upsana neteo, riom saulang, kami kuskusia. Karena ter mengeniki kintangi, amen riom saulang ya kat kotong-kotongki. Boy, kawian yang share yang kata sabu menkut. Wala songon saulang begin, songon arwasong kutu saruyarap, saruyarap, ko belai rai, lipanet. Kadang sabu mengkot sonar mas kau, neng setan. Iwani silu siksa kuno siya. Memen mekin poson la sabul men yeros yei mekin anigi maur sautu. Eri maur sautu kosaya ni ada poson la marang kau so como Jesus Christ. Ite. Memen me sautu kin pegiong sabul me yeros esu te bang kilang maur ang yangan kot ban. Mimi re kokolate. Neng kusian ni kami ang yang kot mi bon neng setan kan. Limbakan kot mi bon koros mo pusun la Christ. Ang yang kot mi bon neng mewian neng setan kan. Karena tak tanah jalan yang koto ya sabun men kot. Ko limbakan kot mi botai. Lama dah rong masin yang kot aku bilang tai suruh ya ke mereka tai bil. Purai lawa bil buya taman dia buya kan yang kot mi botail. Kitail mamal lagi. Taman kot masin yang kitail. Eri mengkair kilai repukat. Kitail ni sunoki kitail ni yang yasetan Israel mepan kemulakan. Yas kayuwet. Ime kitail bang kotor kemet. Kot kotor kena ran korus. Dan yang yas kayuwet. Pui kosian ni kami kita sian sudah kelas pangkat yang pura tu. Ang pura tu ada liberamen. Dan yang kakiang yas sudah kayuwet. Mak kami yamen na yang rong hatak potet ranwet. O kami men likur lang maran kaun Jesus Christ. O kasamu yang nanomu maur. And wiyala am kaun o song kamaur. Akom itawen kapakap. And look what kalangan yang kau main kau Jesus ikamelele o poson totok bakom kacin wiata ni lobuo pariakit samalaro ikamelele me intamu makelegal bakom kakaretier ni lobuo panye ta sanger nan tip o ranwet ikoto momu dat bangkit tip koros me wiyayang komuyer sang mas o lel rangot o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong uyala ay kaun o ay son komor sang rangot o kokolate solar ayong pengay ap mekoro sumaitong komuya kalanganin komuy po'y kamelele me ay tungol at yang intindinan sapol mo puken komor kalanganin kupuren korusyen, Pete Momotso and Colonia Assembly of God, Piluklukete, Koros, Melel Irailkan, Metungoleniki, Ananen Palingen, Malkak Eker Telepon Nempe, Silu Riau Sero, Wano Silu Payawisu, o Atungol email, coloniaassembly@gmail.com. O at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawi kan dimenseng blok Asek
pil niya pengkan ni sotrik klok siu kau takin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarail ansong kau tak klok isu ni sotrik ni alemkan kalanen kupromail korusyen